Betty Vlog One. Mwiriwe muraho, njye ndi Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi tugiye gukomereza ku mazina 4 ajyanye kandi agezweho. Turareba amazina wakwita umwana w'umukobwa. Nta gutinda kadutangire. Nk'ibisanzwe turahera ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 15 turasanga amazina Gitego Kenry Maeve Chrisa. Gitego ni izina ry'ikinyarwanda, Kenry ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rishobora no gukomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye indwanyi yera, rishobora no gusobanura uw'umugisha. Naho Maeve ni izina ry'abakobwa rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye utegeka. Chrisa ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ngo ururabo rwa Kristo. Gitego Kenry Maeve Chrisa. Kadukomeze ku mwanya wa 14 aho dusanga amazina Uganje Eta Haven Josie. Uganje ni izina ry'ikinyarwanda, Eta ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umuyobozi w'urugo. Naho Haven ni izina ry'abakobwa ariko rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Cyongereza cya kera, rikaba risobanuye ahantu harinzwe. Naho Josie ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana izongera. Uganje Eta Haven Josie. Nta gutinda kadukomeze ku mwanya wa 13 aho dusanga amazina Isaro Wendy Otto Vespa. Isaro ni izina ry'ikinyarwanda, Wendy ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Cyongereza, rishobora no gukomoka mu Budage, rikaba risobanuye inshuti cyangwa se uw'umugisha cyangwa se ukwera. Naho Otto ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye imibereho myiza. Naho Vespa ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Balatini, rishobora no gukomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye inyenyeri ya nimugoroba, rishobora no gusobanura gusenga. Isaro Wendy Otto Vespa. Kadukomereze ku mwanya wa 12 aho dusanga amazina Sine Lindy Dolly Roxanne. Sine ni izina ry'ikinyarwanda, Lindy ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka muri Espagne, rishobora no gukomoka mu Budage, rikaba risobanuye umwiza. Naho Dolly ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye impano y'Imana. Naho Roxanne ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bufaransa, rishobora no gukomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umucyo cyangwa se kurabagirana. Sine Lindy Dolly Roxanne. Dukomereje ku mwanya wa 11 aho dusanga amazina Teta Molly Zia Akemi. Teta ni izina ry'ikinyarwanda, Molly ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye umukundwa, rishobora no gusobanura uwiyubashye. Naho Zia ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye urumuri. Akemi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye umutima mwiza. Teta Molly Zia Akemi.
Dukomeje kubashimira cyane mwe mukomeje kudushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba mu gukanda subscribe, mu gukanda like ndetse no mu kutwandikira muri comment mutubwira uko mwabonye video zacu ndetse munatugezaho ibyifuzo byanyu muri nkoramutima zacu. Kadukomereze ku mwanya wa 10 aho dusanga amazina Simbi Kodi Besi Anael. Simbi ni izina ry'ikinyarwanda, Kodi ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Bagiriki rikaba risobanuye ufasha. Besi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye isezerano ry'Imana. Naho Anael ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bufaransa rishobora no gukomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye imbabazi cyangwa se impuhwe. Simbi Kodi Besi Anael. Kadukomereze ku mwanya wa 9 ku mazina agezweho kandi ane ajyanye wakwita umwana w'umukobwa. Turasanga amazina Cyuzuzo Holy Freya Gwyn. Cyuzuzo ni izina ry'ikinyarwanda, Holy ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Cyongereza rikaba risobanuye kwera cyangwa se gutungana. Naho Freya ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Norvege rikaba risobanuye umugore w'umunyacyubahiro cyangwa se umukobwa w'umunyacyubahiro. Naho Gwyn ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bwongereza bwa kera rikaba risobanuye uw'umugisha. Cyuzuzo Holy Freya Gwyn. Dukomereje no ku mwanya wa 8 aho dusanga amazina Gaju Lena Daisy Astrid. Gaju ni izina ry'ikinyarwanda, Lena ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki rishobora no gukomoka mu Barabu rikaba risobanuye urumuri cyangwa se uworoheje. Naho Daisy ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye ururabo. Astrid ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Norvege rikaba risobanuye ubwiza bw'Imana, rishobora no gusobanura ukundwa. Gaju Lena Daisy Astrid. Ku mwanya wa 7 turasanga amazina Tona Kelda Evi Zulema. Tona ni izina ry'ikinyarwanda, Kelda ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Irani ya kera rikaba risobanuye isoko. Naho Evi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye ubuzima cyangwa se kubaho. Zulema ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne rishobora no gukomoka mu Barabu rikaba risobanuye amahoro. Tona Kelda Evi Zulema. Dukomereje ku mwanya wa 6 aho dusanga amazina Atete Gemma Mia Kiva. Atete ni izina ry'ikinyarwanda, Gemma ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bwongereza rikaba risobanuye ibuye ry'agaciro. Naho Mia ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baratini rikaba risobanuye uwanjye, rishobora no gukomoka mu Baheburayo aho ryasobanura umukundwa. Naho Kiva ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo rishobora no gukomoka mu Bwongereza cyangwa se Irelandi rikaba risobanura uwiyubashye cyangwa se umwiza. Atete Gemma Mia Kiva. Kadukomereze ku mwanya wa 5 aho dusanga amazina Mucyo Jessie Dana Amery. Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Jessie ni izina ry'abakobwa
rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana iriho. Naho Dana ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye Imana niyo mucamanza wanjye. Naho Ameri ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rishobora no gukomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ukora cyane. Kadukomeze ku mwanya wa 4, aho dusanga amazina Gwiza, Maha, Leni, Obina. Gwiza ni izina ry'Ikinyarwanda, Maha ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uw'amaso meza cyangwa se urabagirana. Naho Leni ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa, rishobora no gukomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye amahoro. Obina ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Nigeria, rikaba risobanuye umutima wa papa. Gwiza, Maha, Leni, Obina. Kadukomeze ku mwanya wa 3 tugana ku musozo. Turasanga amazina Kirabo, Naya, Meja, Sailin. Kirabo ni izina ry'Ikinyarwanda, Naya ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umushyashya, rishobora no gusobanura umuyobozi. Naho Meja ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Burayi, rikaba risobanuye imbaraga. Sailin ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye Imana, rishobora no gusobanura umuyobozi cyangwa se amahoro. Kirabo, Naya, Meja, Sailin. Naho ku mwanya wa 2 turasanga amazina Uwamwezi, Malu, Luna, Evana. Uwamwezi ni izina ry'Ikinyarwanda, Malu ni izina ry'abakobwa, rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye ikintu cy'agaciro cyangwa se umuntu w'agaciro. Luna ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ukwezi. Naho Evana ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye Imana y'inyembabazi. Uwamwezi, Malu, Luna, Evana. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina 4 ajyanye kandi amazina agezweho wakwita umwana w'umukobwa, turasanga amazina Mwiza, Arina, Zeri, Milka. Mwiza ni izina ry'Ikinyarwanda, Arina ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye amahoro cyangwa se umutuzo. Naho Zeri ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Milka ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Finlandi, rikaba risobanuye igitangaza. Mwiza, Arina, Zeri, Milka. Turagushimiye cyane kubana natwe. Ntuzacikwe na video ikurikira.